Bakgotse ba bang ba ileng gore re ba bitsa bagotsi mara ba re patlametse go na le bagotse ba bang ba ileng gore ba kgahla fela ke ge rena re phela re ba gopela mara gore rena re itirela banyake go na le bagotse ba bang ba ile gore already ba tseba gore ola ga ka popa e tlo shuba ola ga ka popa o tlo mphala they don't mind go rekela jwala ba ka o rekela jwala bona weekend to weekend wa tago dira mhlolo ka moka mara once ba kra post e leng gore ngwana you qualify for ba ka se go botse ka yona bo re tse ka information until closing date ba tlo re ka closing date o kra motho wa gona a o romela post e la ka 7 o'clock e tswalla ka 12 ya mosegare a mata ke gona ke e bona no e no dira ka speed a ntse tseba gore o santse o di copy o santse o certifier o santse o dire metlholo ka moka mara ba ke pitša bagotse ba rena go tswa mona o moisha kae that is why ba re mpontšhe ba gore ba gago ke tla o botša gore bokamoso ba gago bo eme bjang bagotse ba bangwe se bona bagotse ba bangwe ba rate go itirela lo tse di botse ba nyaka fela di itla ka bona ba nyaka fela wena o tlho gore mata ke ko market nka di me 20 rand a ona mela ba nyaka ka mogwana no sa o kusha botlhoko gore a e dire ke di friends fela le our family members di cousin ja rena ba gona go bona gore bazi wa struggle la ngusha ene ba eme sharp bona dilo tša bona di tsamaya botse ka line mara ga ka no kry something gore a tla o botse wena as cousin a ka se o dire nto mara ne fe di re tono popa ka swele